Maabitha a rũhonge rwa wathani mekinyĩtie Transmara kaunti-inĩ ya Narok gũthũrima hathara ya ũthũkangia wa indo iria ihanĩkĩte mwena ũcio igĩcũngĩrĩrio nĩ ngucanio cia mũhaka wa mĩhĩrĩga ĩrĩ ya rũrĩrĩ rwa Ukabi, mĩhĩrĩga ya Siria na Uasin Gishu. Na huu mpaka uliwekwa 1956 na mzungu, ukarudiwa na ule alikuwa anaitwa PC Julius Kopia, ukarudiwa na Natembea. Tunaitanga hii cardline Natembea Julius Kopia cardline, ndio inagawanyisha Syria na Uasin Gishu. Mũhaka ũyũ ũragucanĩrio na gũcũngĩrĩra ũthũkangia ũyũ wa rĩu ũtũrĩte ũgucanĩirio na ũgayanĩtie matũra ma Enosayin na Ngararo. Mbeleni kabla ya adjudication ifanywe, watu walikuwa wanalima tu vile wanataka. After adjudication, sasa watu wa lands walihakikisha kwamba umepatia kila upande title deeds. Hathara ya ndũgamano ĩno nĩ gũcinwo kwa mĩciĩ ĩrĩa ĩtigĩte andũ matarĩ na ũikaro. We have got 9 homesteads zile ambazo zimechomwa, totaling to about 20 houses. Tumepata pia kwamba kuna wale watu ambao wameathirika. Ukiangalia 20 houses unakuta kwamba watu kama 100 hawana makao. Vitu zao zilichomwa. Rũhonge rwa ũgitĩri rugĩte ateti amwe a mĩhĩrĩga ĩyo ĩrĩ nĩo marakĩrĩria mũingĩ ũgerane ngero ĩno. Tumesha arrest 22 people ambao wameshikwa. Ni kwamba kuna wanasiasa wale ambao walichakuliwa juzi, ndio wanajaribu kuambia watu yao kwamba mashamba yenu ina overlap towards the other side. I want to say that as per law, kulingana na Ministry of Lands, kwamba the card line is the boundary. Hakuna shamba ambaye ina overlap. Thirikari yugĩte nĩ ĩrĩkĩtie kuongerera maabitha rũhonge rwa ũgitĩri mwena ũcio nĩguo gũtigĩrĩra thayũ nĩ wacoka. Maneno serikali ingilie kabisa, itoa amani, kwa sababu hatutaki mambo ya hasara kama hii. Tuko na watoto wenye wanaenda shule, na hao ndio viongozi ya baadaye tunakuja kutegemea ya upande sote, upande ya Ngararo, upande ya section ya Nosaen. Tunataka wanafunzi waende shule bila matatizo. Ilichomwa hii ni kwenda juu imechomwa. Kufika hapo Ngararo, karibu na Ngararo imechomwa yote. Aweze kutusaidia kwa njia moja. Kuweka kambi ya majeshi huko ndio tuweze kupata amani. Na komiti ya wazee upande ile Syria na upande ya Uasin Gishu walikata sections zote mbili mzuri, wakaissue titles na kila mtu alianza ririka na hiyo. Mimi nimeshindwa chenye hao watu tunangangania nini na Natembea alishatoa mpaka huko. Tafadhali Bwana Kindiki akuje ingilie kasi kwa sababu watu wanaumia kwa hii mpaka. Mũrurumo ũyũ wa ngucanio cia mĩhĩrĩga ĩno ĩrĩ cianjĩrĩirie mweri ũyũ ũkĩanjĩrĩria na ciatambire kinyagia cukuru-inĩ cia mwena ũcio ikĩgayũkania arutwo me cukuru kũringana o ũmwe mũhĩrĩga wake. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.